Sabram Milar te hitsu helaya kanrama Milar te anglaw takhian borwa khi an nei so sang thei khop maya in elna in khena le in selton sip na ang te hi tam thei hle a ming mera hanin ka zeu la hi an she lo boka anin ngurton chara a chen te phe hitsu media ha om lai reng po in anin swal lo chau zelani internet Nicki Minaj le Cardi B te Johnny Orlando le Justin Bieber te po kha Milar mi te thloi chuk le midang te Ngaihthlak ni tura khosatura nga izok ni ma se mishing ve thau kha anni a do theichin nei ve thawan ni a ma sia chente ero an lar khel vedan te po ani thei thau bok internet rappers ho po hi an han indis saka a nu loka an lo in kom le diala tiang vel mai chu Sabram entertainment industry po hi lo ni ve chin ani wale tunchi ma hian Milar te zinga in ngai na chaklo public taka in bauton char chin an ngai na lawani ti po thublem lo chen khatte karon soidona hetiang list ang de ure karon siam hi chuan chen khat hian chumi po chu tel ve tho sia iti tel karin rin nen hi inon ti china kasoi masak tu chu video pakhata hian engkim azonga za hi ati len vek thei big lawa chu wangin a china zar chau kha karon thlang chuak china ni ti kha kasoi masaduni chuan minola subscribe lo ni chuan milo subscribe ve ze ubokla te la chang to in kom to an lar zwal tak ma chang to ka chan chaperi ni lawin ti ve to Paris Hilton le Nicole Richie te po hi an han lar chaudun zela anin chan chat na chu chat phain pakhat zok chu athik ta de utlat maya anin huat pha taringot bokani Paris le Nicole te hi kumsang hi pathum khan The Simple Life the reality TV show anin landuna ma se chumi nu de ulok chang chon anin kara chon indaw pui thleng zui ta ngal de umai ni kumsang hi panga April kha khan Paris chuan press hobla chuan Nicole nen chan kan ni to lo ti te hi chu thuruk pon ni to lawa ka chunga thil ti swalte shachiang bertonia chu bak chu engma ka sei saklawang ti in soini People magazine ho ta landan chuan anni phani hi in thik na wanga in house hota in ho chauta anni a Nicole zok chuan media hoina Paris an han lom fal de ulek chu angai thei fak lo an ti a tin Paris in ama ni lo midang Milar dang chian kom nel de ulek ani hi chuan Nicole chon alo thik deu chin an ti boka tin Paris Hilton in emai eventa a huai hotna pakhata chuan Nicole chu asom tel ve lo nge ni chu wang chuan Nicole po chu lungoi lo an ti to bokani tin chu baka kumsang ni panga February tha Saturday night live show a Nicole tel lava Paris Hilton chau an soma wangin Nicole chu alung oi lo ti in thomala ve to bok anni pani hi anin komvak to lo nuwa Nicole chuan party a huai hota chuta chuan Paris Hilton chu asom ve lawa chumi chum chuan sketch show nein kumsang ni pathuma Paris Hilton sex tape toite tarlan tel sakzeu ani boka chuta changchon anin kar boina chu aron so sang ta zela Paris chan hai tak pakhat chuan Nicole party na thil thlenga wangin Paris Hilton chu anna hle a atwar thiam lo hle tin People magazine a shil saka Paris chuan Nicole chu mangai na emema mase Nicole chuan thil poi tak achunga ati saka chu wangin ngai dam dil abani ti in asoi sakani chuda changvel chuan an boina neu chu azwal ta zela mase tin mo anni pani chu an lo in kom le a an chandun na The Simple Life season 2 po anin landun le nge boka mase ama angin anin po tak to lo thunga kumsang ni som pali khan Nicole zok chuan Paris nen ama angin ni tin kanin beto ngai lawa mase ka chan chatak zinga mi ani e tin Andy Cohen show a sei thugani Actor lar tak pani Sylvester le Richard te po hian lo in mil lo viau china ni oma anni pani hi kumsang khat zakwa somsari pali khan film pakhat chu shoot donin The Lords of Flatbush tinin mase film shoot ani chung zongin ani mil lo twan chakyan ti a Richard zok chu bang nge a ai o touring cast tharan zong ha chuk bokani Richard ne na ani mil lo thu vel hi kumsang hi paru khan Sylvester zok hian soi chwakin ani nen khan kan thu ai mu thengai lo shim tin soya in film shoot ani lai point an lawin swal nge ani ome Sylvester soidan chuan scene pakhat kan shoot duna car chunga kan chu ve a ken hot dog eya anin arsa mom deuh hi eya aluminium to mani awangin an athil ei chu afar fep theya athil kan chu ka zona tak kanaron king box ya ke chuan afarange katia ani chuan lungai su atiringota kakikora tak chona ron far ta nge a ti chuan ka thinrim chon abeka tak chuan ka kiu chuan ka ngoka kara chang chuan kanam chuak nga la ani swal ani ti na sei chuak ani ani pani hi tun thlek po hian an la in kom chuang lo bok mi papakhat in suna wangin Disney star zinga lar me che pani Hilary Duff le Lindsay Lohan te po kumsang ni pathum borvel khanan lewin mel sakhi ve man peka
kumsang ni pakhat khan Hilary Duff chuan alar chuan ani taber Lizzie McGuire shoot to min actor Aaron Carter chu atonga ansang dun nge film atofel nuwa po ani pani hi ani ngai zong zui reng boka masia ani ngai zon ra lai reng chuan Carter le Lindsay Lohan te pani chuan lo inmelh to ka vele boka ti chuan Carter chuan Lindsay Lohan zok chu thangin Hilary Duff chu akal santani tin basfi te chuan antar langa masia nuwa Carter chu Hilary Duff bula bok chuan kirla in ti chuan Lindsay Lohan chuan Hilary chu abial pa chu saktua public takina puta a chu buaina ronin chan chhaudana ni anti Masia kumsang ni pariat khan earlier magazine in Hilary Duff zok an kom chumin ti hian Lindsay Lohan ina apu na chu changa mi bel pa ka chu sak ngai lau nang ineng tin Ngaihthlak chu ka shelau ti in Hilary chuan Lindsay chu a perlet sak bukani Hilary Duff chuan ala du tok mai lau ke chu ka ngoi reng china masi ama zok ron chong chuak renga buaina asiam ringota mi chalawangin min chwa ve ringota loma ma zokin ti in asoi bukani ani pani po hi tun thleng hian anin kar hi a chhazui vak lau ani ome kumsang ni som parukan Chloe Grace Moretz le Kim Kardashian te po alawin kheiton vede urawa Kim Kardashian ina a Twitter lama asarwa khala ka post chu actress Chloe chuan midang te inspired chi thil cha angai velem lavani chu an buaina in chandana ni a Kim Kardashian chuan mia inspire mia fut thei be sein sarwa ka adin na thalak chu aposa mi te chu engang pian le taksa po nei ma se an za pui tur ni lauti lamzongin afuya asarwa thalak chu posani ama ngai sang to fans te chuan chin pha ve hle poka sarwa ka an din na te sarwa kan omna te chuan post ve ta supsupa ma se chu actress Chloe chuan thil chataka angai velem lau Milar ini na anga platform le mi om her angmaya platform man kholo na hi thil sangkhlak ania kalati ngai lau thil le kati ngai lau tur thil ani tin Chloe chuan Kim Kardashian tharak post chu Twitter lama a twita Chloe hian soya tumber chu Kim chu Milar ania chuani ina chu a chhazong in amang tur ania platform pek ani chu engam mo thil chalau ti na amang tur ani lau ma se mani in mangai in za pui lau tur tia wanga a kholo lam zonga mi fui chu thil cha ani lau ti lampang zong in ron soini Kim Kardashian chu angoi mai lava Chloe chu changle tin Chloe Grace Moretz the user tan hian kutibeng chawangu khai achan chu tu ma in tungya ni pokan che silau ecoverero acute khop mai ti in achanglet Chloe chuan Kim Kardashian ina a tweet a chanlet na chu a changlet vele to changlava achan chu chanlet tlaka a enlo thu Glamour magazine ten an kom chubin a soini Kim Kardashian chung chang angai dan adikzia ti fia tua angai thu a soi ve mak thunga chu wangin Kim Kardashian ina a thil tweet aron reply po khan chu tiang te fakin angai thu taklem lavani actress Chloe chuan Glamour magazine an kom chumin Kim Kardashian thalak adu lo na chan ti han soi fia a thalak post khama ani taksa za pui lau tinen in kung kaina anei thuk lem lau dik tak chuan a thalak post kha tu in nge lau muang no pangte ponan hu thei ti chuan eng tin nge ni ta zelang mani taksa mangai tur za pui lau tur tia wang main sarwa ka an din na anom na thalak te chu an post ve ta supsupam mo sarwa thalak te hi nei mai chi ni hlei nem ti in Chloe chona soya dik tak chuan Chloe hi Kim Kardashian ain kumlama po no pangte zok ma se athu soi hi chu dik na chen oma angai to thui thlekani Kim Kardashian account ania Kim chona du post thei te po in lauti mai thei ti te po a ol reng boka ma se Kim hi chu minaran ani miaw lava Chloe soyang khan Milar enton tu nga takani a inspire atum dan ero afu chia law ve de umai ni Kim khan sarwa ka thalak tur ti in offense chu shil haulo ma se an idol berina ama berina a post miaw chuan lo ti ve tu apoi lawanyang a tia rilu lo siam fela lo ti ve mai tu kha an tam do na chu lam jok chu Chloe chon alaw ngai to thleng dei thungani modeling industry chunga chuan Tyra le Naomi Campbell te hi aberkai phave ve ania an larwal ang reng hle boka khaikhin an ni fo bok 90s vel kha anon lar chan ti level chu ni a chuti level chuan Tyra chuan modeling industry a kalu tir phata changi Naomi Campbell nyan hian inel tir ngal in khaikhin kan ni ngala a shom thei hle ani ti in soya tin Naomi Campbell tan po Tyra chu aking puiber aron ni chauta a modeling industry chunga mi ti chuan Tyra nen an soizom fau chin thu Naomi po chuan a soi chawp ve to thau poka modeling industry chunga mi ti chuan Naomi Campbell investing kuro Tyra aron che chatenia omai mai su nang INU junior zokin aron lo landon chenia ti in min fu chin ti in news reporter te ashil to boka mi in an khai kin fau chin awangin anni pani in kara po chuan boruak du omlo a thlen pha nge a
Tyra chuan news ti a hrilh ve danin runway show vela chuan Naomi chuan karil ru tina thei deuh tur thil hi asoi chuak reng china tin chainom na kani chin boka ama wangin na te poka chan pha to boka ni ti asoi chuaka hemi chungchang thu hi Tyra chuan ama shonge ya Naomi Campbell ami khwal chumin azot sak boka mase Naomi Campbell chuan chutiang ati lai eng ma sha to lau thu asoi thungani anni pani hi model lar tak ve anni a show pakhata langdun fau shin te po anni boka ma se anni po hi vo in ni thleng hian thian thatak ero anni thei ngai lo ni kumsang khan sakwa songkwa palia I love trouble ti film an shoot dun chung zong khan anin kheiton renga anin huat ema wangin mun khata po an shoot dun theilawa achang ve in an shoot top zel LA Times ten an soidan chuan actress Julia Roberts le actor Nick te hi anin millo hle a anin ho hle a mun khata omdun theilo bur anni antini tu zo nge thiam lo zo kangle I love trouble and shoot laya staff chen khate soidan chuan a thiam lo zok chu Julia Roberts ani anti thata asan chu mani du dana kal shangat midang ngai dan ngai poimo lem lo ania adu dan ani lo chuan azia dang nam vek china tin actor Nick po angam angreng hle a zana alanti vewak ngai lawa Julia khosak dan vel chu Nick chuan a kham chin ema wangin anin khakton reng china omzia omngai lo wangin Nick chuan Julia run loinan chuan Julia Roberts du lo dana han omloi vel te chunuam atia aching thehle boka anin nyal phareng boka ni ti in an soi New York Times in an kom chumin Julia Roberts chuan Nick nen anin kar chungchang ti han soi a kanin mu masakber chang to khan thil kha akal fulo ngala kanin min lo laklo ni ber adu chona felina nel om thiam hle a chuti rwalin angei omin aten nom viau bok tuna chungchang ka soi wang po hian min hok khopang masi ani na khani miao sia mi khina shat hle ani tin Julia Roberts chuan Nick chungchang a soya Julia Roberts ina a chungchang a soi vel dana chuan Nick chu alung oi lem lo a chang let sak ngala tenom ti hanin soi chu thilmoi lo takani chuti roin ani laga chang chuan thu cha reng be sei chi ani lawa tu point a zikhir tak nelom lo takle mi fel takani lo zia chu kan shalom tin interview na a kablet ve bokani